next morning. So first time na mo mag-drive-thru sa Bali, mag-order me og kumahaw. Tubangan mo mag-drive-thru diri. Hello? Yeah, Okay. 2 pieces hotcakes combo. chicken muffin. Lisod mag-order diri og kanang inani, drive-thru lisod, lisod man. Lisod man mi. Sulod na lang mi kay mo palit na lang mi sa sulod. Kung tanong sa namo ang driver kung unsa iyang gustong kaunon kay basi pataka-taka tag palit ani naman dili mo kaon ni. Yeah. So, chicken muffin o pineapple ang iyaha. Oh, good morning, man. How are you doing? Ulol. So, namin diri karon sa Uluwatu. So, since temple man gyapon ang lugaran ni, kailangan gyapon na magsuot og kanang sarong. Kay basta naa ka sa kanang temple, kailangan gyud mo magsuot og sarong. Nigi. Panglabhan dai. Let's go. Uluwat. Okay, I understand it all. Thank you. Hello. Hey guys. Relax guys. You're doing fine guys. Are you good? Are you okay? Good? Okay? Okay, bye. Muna di mo sila ganyan makipag-istira sa kuha. Muna akong mga kababayan, eh. Oh! Ayaw pag ano? What's he doing? Sandal? Yeah. Here? Yeah, mau dicari mau di. Yung sandal. Good morning! Thank you for cleaning. So, moro ni siya ang entrance, no? Padulong sa Uluwatu. Itong testingan ni kung unsa ni ka gwapo diri. So medyo layo na siya nga baktas, no? Pero kakayanin. Later, in the void. So nag-pay off ang ato ang baktas pasaka. Look, pinita mo lakaw padulong dito. Look at that. It's a beautiful place. I like it. Nako gid sa kayo kay di siguro kaya isa ka oras ni. Napay mi sa right side, napay left side dito. Okay lang mangagi sila. Bay, okay lang ba mangagi sila, bay? Okay lang. Ayun ako sila. Sila nga dia. Dali tay mo kuha na sila bag. Kuha. Pitik ni yung bag tay. Tara. Mana ka na sa big balik kay end of the line na sa likod. Kani gipangita. Lagi pangita. Sige. Okay pa lang. Oh, makasige lagi long. Sige. Sige na makagilong daan. Eh? Asa na punta dapit? Ito sa other side. Right side. Look. Woo. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tara. Sapa daw. Wow, grabe kadaghan og turista ron dire. You see all these people. What do you want? What do you want? Di, paka na, paka. Ano ko mapaka? Paka dali. So nagkagulyang si Reno kaya ang unggoy gikuha ang cellphone atong isa ka inchik. Kaguwang sila bawi sa cellphone. 来，小心东西。我们到那边吃了，去那边买。那我们前走了，不要一直在这边了，这个进后尾。 So sa mga nimo diri kanang inyong mga cellphone, mga sunglasses inyo din ang i-kuan hipos kay na. Kung yun na hiposon kuha na sunggoy. Uy, nakinut-kutay mo maglubot diha. Uy. Saan mo diha? Uy. Saan yung gibot diha? Magkutubot ha? Towards the next destination. Tara guys. Let's go guys. Let's go. Thank you Lord. I survived that. Wala sa tagpila kayo taas pag hindi ka magipila.
So for 4 people, that's 450. So that's include 350 food and drinks and 100 for the entrance fee. Okay. So on this time for the table, we only have availability at inside restaurant. Outside at the bed, we still have another reservation. Will coming at 1 o'clock. So we are ready. Muna mo ang service. Pasulod dito sa asamang dapit ni. Ako na yung drive ani, kinagtabi ang driver. Ano man, ako yung drive ani, yung tabi. Oh, ready. Let's go. Ding 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 ding. Uy. Where is that from? From the Philippines. Philippines. Yeah. Okay, how long you been? Bali, this evening we go back to the Philippines. Maybe 11 p.m. Oh, 11 And we stay here now until 4 p.m. only. Whew. Pagkaayos, bay. Pagkaayos. Whew. I thought you go down. I can do that. Inyong mga gamit, si auntie na inyong gipadala. So sobrang inyong ka-excited. Lang, excited kayo mo, si auntie na nada sa gamit. Oh. Oh man. Oh no. Oh, look at this place, man. Two here, two there. We only have a 2 days table. You can stay here until 12:30. Okay, and then later after on- that you will inform Yeah, us. I will inform you so you can move the inside restaurant. Oh, okay. Oh, yawa ang speaker. What? What? Are you serious? Lilis ako kay... This is gonna be fun. Woo! Mapuha eh. CR pas taas. Boulevard. Oh. Oh. Later. So guys, we are ready. I am so ready. Cannot wait. Ilo ko kahulat, no? Nga mo salong. Ya, okay na? Sexy ba niya kung mga kauban eh? Maano mo sa tani ma? Sa pressure mo sa ta? Oh! Murag nasa ano lang ah. Murag ano lang ah. Parang ano-ano lang ah. Muni ang kanang murag kuan. Muni ilahang murag bar. Oh. Oh. Just look at that. Wapo kay ba yung mga biatay ni? Wapo. Taste over people over there. Here, there. I will go into the pool with my camera. I don't care what happens to my camera. Oh, joke lang ito. I need my camera intact. Hello. Whew. Ay. Itong na, basta tubig dito. Ay, shit. Why too cold? Too cold. Hello ka ni diri. Will you please take a photo for me? Yes, of course. No problem. Yeah, thank you. I wanna this. One, two, three, and Cheese. Okay, thank you. I take Thank you very photos. much. Yes, it's okay, thank you. It's okay? Yes. All right. It's okay? You want another one? Just tell me. Thank you. You don't have friends with you? No, my husband and my daughter is over there. This place is kind of scary over here. Yeah, it is scary. The glass is very Yeah, scary. they say this is glass. Yes, this is glass. Oh my. This can bring all. Yeah. Hello. Isod guy, basig ma. Bulasot ko ba niya mo? Shoot akong camera. Oh no, that. So good. Ayos kay diri bay. Mo pa ning pinakagwapo na resort ako natuan. As in, seriously. Come my sweetie pie, buko pie, dragon pie, coconut pie. Sayo bay. Sibu. Dabaw. Mayo kay nami kauban. Ay, sorry. Adik ko mo palandong eh. Palandong mo tanato tagbalik palandong. Ay palandong soy. Ayos no? Yeah, super. Ayos kay diri. Hello. Say hello. So busy. Hello. Hello. Hi. Don't be shy. What's your name? Vika. What? Vika. Vika. Victoria. Ah, okay, Victoria. My name is Dennis. This is Roxanne. Nice to meet you too. You from? From Russia, mas. Ah, okay. Aon sa mga artista no kay gipanggutom na. Na food niyo mo lang pina-food. Muni ako di ba? Makuha ni mabulan dito. Ang kimchi. Belum mas rin. Nagkuan mi. Thank you very much, sir. Spicy na mga. Wow. Halos tanan diri ba kalamig. Amo ang magulang yung pangkay kutsara. Ay, basta rin man. Dili ba? Tawag niyo niya ting pagdana. Lupad naman niya.
Muli namin, nakuha namin diri sa H Valley. Bye, H Valley! Nangaluya, oh. Active kayo ganina, mga karon nangaluya. Taksoyo, active diya po, no? Bye-bye. Bye, Ed. Bye, goodbye, 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 goodbye. Pangkapoy kiniat. Klaro ba?